Kalame every morning. Talofa and welcome once again. A warm greetings and talofa also to our families and friends in overseas. Oe ua mawhaiona mau maili tato whaasala launga ili neitai au. Whaafetai lo oto lango suam, whaapelo oto whesosoani mai, ita wala mai tato feedbacks or comments o alofa anga foe lo mawhaina tuina mai awala wale whaalelengo le tato polo kalame I aile ngatailia o le tautua Masani alau universite I le whaalau iloa ino ona po kalame Masani. Welcome to you all once again. As you have all known this week, this is the second week of examination. Our students of the National University of Samoa are undertaking all the courses as well as their examination. It's a determination also of how it's a summary of all the things that they have been taught within these 14 days, 14 weeks of school, and therefore our lecturers have been eagerly supporting and helping each and every one of them to progress in a better way. Pena sila fia wa tato wa ngai atu nei I le vaiaso lona lua ma le vaiaso muli o suenga whai o le nei tausanga mo le semester lona lua. Ma lo le tawatai, ma lo fo I le saili, ma lo le finau fo I whanau wa onga. Toi titi lava mai le nei fo I kuata ia. Tato whaatalia fo I la ia se ai fo I le nei tausanga. On a note to that, our school fees at the same time are still in progress at the meantime. In case you might have, in case some parents are still questioning what are the abilities or what we could be doing in order to allow our students to sit, please be aware your child or whoever a matured entrance student is allowed to sit their examination. But just to keep in mind that you will not be receiving your results unless your school fees has been fully paid. Mole sila fia o mātua ia nā ua umona wha o atu ele tele fo I o tātou whaasala launga I lunga o le nei polo kalame e ho tau wala lea po o winga fo I mea tau pili a onga o lo talia lava o lo tatala fo I le avanoa I le tātou vaenga le NUS Finance e te susuma iai tongi le pili a onga lo walo mole sila fia e le mawhaiona release ya tātou results e wanga nā ua mai a le leile tongi ino pili a onga le whanau. A special greetings and talofa lava to our warm dedication would like to go out to our SMC or the SMOGA or the St. Mary's Old Girls Organization who are old pupils who are celebrating their 65th anniversary ever since the opening mass on Monday. Blessings be with you always in all that you do as well as upbringing the women empowerment within our societies as well as our country. As we have known a lot of leaders, a lot of female dominant leaders who have come forth and who have led our country in many different ways. Ia o le tatalo lava le tato polo kalame ia sanga whaamanuia pea le atua ia te autou tai tuatasi. For the meantime, our university is undergoing a few projects and a few works at this, in the course of wanting to improve our services. Today, we will be bringing in a few of our co-workers as well as a few of our top management leaders who will be discussing on a few matters or whatever the updates that we have in the course of assisting the NUS in its work and its progress along the way. Nevertheless, we'll be back for a short break and we will be notifying you with a few things that we have in hand. Whawhetai.
This is my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lelei, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. Everything is good, it's so sexy. I'm a confident. I'm a right now. Let's go, hey. Clean hands, save lives. Ai etele ul fale lutoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo ia I lava se te pua o mo na saunia. E a ona mulmurita ia ile fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fiai I se whaama. Oli tu o le whaonga ina fo I o tatu whale ta ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatu lima. I le taimi e mai ai ona whaonga I ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo I tutono o le tato o loto a. A e a ngai le pasi, fufulu mua mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E ma whai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu ma maa lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Lima ma, whaasau I ngai leola. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le maisuka e tusa lea ma le fast fu ma le tasi miliona tangata I tausanga taitasi
I Samoa lava ia, o whaamai le pipisi, le mafuaanga o le tele o Maleifua fuasei. Maru 15% o tangata matutua I Samoa, ua maua le tino puta. Ma o le afa le whaitaua o whai o tangata, ma le 15 i le ono 15 usanga le matutua, e whaingo o fio na afia I whaamai le pipisi. O le tūlanga la matia o le soifua, e ono afia ai le whaamai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa. O le le tau mafatatau, tango fio o le aba malosi, ma le le whaanga yo ina o le tino, po le snap, o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia. E mawhai o na whaititia le afianga I whaamai le pepesi, pe a tātou filifili te tau. Tu'u le tapaa, tau mawhati mea ai pāleni, whaititia le tau mawhaava malosi, whaanga yoi le tino I tebi uma, mawhata ua siaki masani il whalemai. Whaia mo oe, whaia mo lo a inga, change for life. Talo whalawa, malo le soifua ma le lange mamat, o le sifo I whapoponga le ne tato polo kalame o le Maleifua Mai, le whaataltana wanga masani ia ma le awhionga I le pule sili. Talo whalawa and good morning, Professor. I ono this beautiful morning. Talofa Masha, e whaatalofa tu fōi I le malu o Samoa o lo wha longo po mai mo mai nei tai au. Yes, talofa lava and welcome aboard, Professor. Yeah, Professor, le tato pokalame masani, tato te tatala no ai, ma whaasoa I fōi I nisi fōi o polokalame, o trainings, o ni awards, po a fōi ni mea o lo whapeona tutupu le tato university. Yeah, se e sauna fōi po a fōi ni. Do we happen to have an update so far of how our progress within the university has gone about this week? Tai lava Masha. Wa whai u fo tau sanga, tau sanga ole vai asa muli ni o suenga, wa uma la suenga fo ele te le la poa. Ai na te mai suenga la le tol te minei. Ia umarola ia ai fonge e posti ia professional results fo le vai ungal vai asa le. Ai vai lola ia o fonge le fono se na te mal fono council approve mai ia maka ile ia fo ile releasing fo ile ko ile the public. But for o nei tai ausa for sa fatasi kwai ma le ainga professor prato professor umali e tono limiste social professors but fatasi atu ia e fonga celebrating o le emeritus professorship fonga ia Malaysia malama Malaysia le solangi pe silafia o le solangi Malaysia malama wa 11 professor ngi Kaku University since 2012. Sure. Ai le I fio mai Malaysia I tono le University of Samoa sa whainga wenga ia whaia onga academic I le University of South Pacific I Fiji. Ia umana na fio akula ia o Malaysia whaia onga I Canterbury University. Ia umana so o ai ma le University of Auckland. Ia whaangasolo kwele le whaunga au nanga I le UNESCO. Ia, te liu mai lole I Samoa, malong whalitua o Professor Penelope Shuffle. Ia le la fo I sa tausanga la ia e iwa pe owa fo I male masifu tausanga o whainga alwenga tono o universite. Fo I lele e develop le Central Samoan Studies. Ia mangkua fo I la tele lana au nanga I tono universite, ma tono fo Samoa. I le ngata la I tu vo I le history. E mai so I la longa supporting on research. Very true. Ia mo taku students wa ia sa whaila tu masters ma la tu PhDs. Ia tu tele lava na I fo I supervisor ia le fionga I Malaysia. Ia le la ua fo fa so sola inga litaia ia la fionga Malaysia. Ai pese I fo I le o traditions lava university. O ai level professor nga tele sang na o nanga ma ele le fo I so na mama manga fo I le e aktuati na e pe tu sa pe li tai ai o lana mana po longa fo I le o langa personality te ma ai ngalo mana malama e attract my level attention fo I le internationally tono sa mo tono mistake. Yo le la na award ai la I o le emeritus professorship ia malama yo ni la tau nei sa fatasi umaya professor I le mako preface tai au celebrate
ma fone le emeritus professorship Malaysia. A le uli la ni le so e fai le inaugural lecture Professor Penelope Schoffel long to lua. Wa for years appoints for le professor ile last July. Yeah, I pay academic traditions for university appoints for ile a professor. Te wanga fai sanga lecture. Public lecture. Mana la le lecture for ne Professor Schoffel le nei o le la fiafinei o le title of women politics past and in future or past and present. So baseline langa research la sa fai tono samo. Yeah, for tawa tele le mtau pula mon po ila or participation of women in politics. Le tawa tele le for pe me sa le afina we samo volele pe to 4% ne tamai tai tono parliament. Yeah, for pe na la vala ngao mtau po mo mtau tondonga fa pe e for ne informal la ya ka policies ar malo e me uma lava tau I tinam tamai tai e for ne malato fo ile fa so malato so sangi tono o fo ne le malo ya ole a fo menala fa ne le nei ya a fo a tele la vata to sauni ni nga tu itato le VC awards le for masina le this is Vice Chancellor's Excellence Awards yo I love as nominates my leilan fa ya onga so teaching excellence. Yeah, I leilanga research excellence. Yeah, I for and sili langa service lenga to service tono fongel fanawa onga service tono university. I myself a service to the public. Yeah, I fongne mang po for to service lenga to tono university. Te le ta to le fanga mang tono university for to service to communities, law to yeah malato to ala fanga for. E recognize umala me fa pena vo ile award sela fa il masino la saune I nominate my level la e fonge heads of departments more deans of faculties yeah I ma for ma information for ile mais foi e fonge em fa ona lo tonu po ai a ile award yeah pe o saune ngo ma ia mata graduations for ye illuminate that's what even mala so suono. Yeah, pusa le afo for pusa pe lima se laut fa na le graduation tas no vinga makwa tumu alta to campus fo ile fa unga nei wa fa tas mai fo ma tua ma inga ma wo ya lo no vinga ile table office da to gym me la inga Sorry lavo o malu level fa so lawa fionga na sawo fo il falunga na lo fa pe ese tu se fia tau au ile pale bia winga le COP 26 po sawa se e fa pula fo ile tu langa fa mole lawa fionga of Thailand man to fo ile wa ye le COP 26 le tal no ina la langi COP 26 for climate change conference le fa o Glasgow. Yeah, I have for Len Sao Noi to my typhoid. She was very impressive. From Brianna Fruin. It's very true. Very inspiring. So a very inspiring young lady, and the message was very clear and pertinent. Yeah, I have for I olela o telela o tupele o faanganga mai nei mai atu istelo isatunu. If so sonia fo ya tunu fo ile o la matila to so manga. On o swinga la le o tau po swinga la le o climate. Ia pe se ila mang po foi la o manga approve la foi o manga na fa maunia mai le CTC po le cabinet development committee. Ja foi nei e mai tato e so ni mai malo tato se miliona pe o fonga fa to per now le the fengala tato solar panels o le lungo tato le tato university tato I fongi roofs uma tongo lumiste wa a fai uma la tato solar panels nei ele mingala e la fala titi ai lo la tato fa nga ino le tise vo le sa mai le malo ya mai so la nga le fongi climate change ele taule emissions vo le mai le diesel le fa nga vo le fa ngo fongi electric e fa la titi fo la tato tu pe alo e fongi le tise
o te mingai ku sa milionga tā la tau sanga le tongi le pili o le moli. Ia a whailo la solar panels o ia lungo whale, ia lano winga la, ia whaikitia lo la le pili nei le 5 sela wafe. Winga la se whea la afa miliona le universite tau sanga uma pe a whai me le. Ia e sasoni pe tatau noa, e sasoni e fo il climate, e low emissions ai. Ia me umanga le, umanga prove mai, a le la se i foi. Le la utal noa ina la langi utal ina foi Samoa, le whala tele tupe, fo ngai a tonu tele tupe la o mai la mau le, fo ngai la sinu i mea whapea. Ia le la e whatasangwan, whamon mole, fo ngai o le sa approve mo mai, fo ngai o whamaunia mai o la mo saswani alingis mai, fo ngai il malo ilingveste mo me whapea. Ia, a tonu la mwhainga whamaunia mai, wa le la inai se leni la ngā solo mai whafofo, le saswani me whapea. Talosia iai. Le whatau nuina lea wha moi moi. Okay, thank you, Lawa Fionga. I've heard na whaalunga fo i last week, sa whapea ingi so le tatou staff members, whapea fo i le tatou department, sa whapea na whamanuia ina i le vai aso tēne i awards a le Environmental Week. E sa le Lawa Fionga? Yes, sa noanga. Sa mo mai le o le Ministry of Natural Resources and Environment. Ia po le Ministry le vai ia si o manga fo ni tonu Samoa. Ia sa faila lato awards night. Ia kusela lua la ia tato departments le fa ina awards night. Le fionga ia alo pa sisi o le Faculty of Education les fa solo mai longa ngo o ia le mo foi le award le. Wa se soni aku e tau whainga vo ile le ale MNRE wo le whale le o le environment. Ia o nā maua i nā, ia malesi la o le o whaalongo foile o loa manu. O i la wa moa foile award lea, ia. Wha loa tu foi i le tatou au whainga luenga. Mo tau whainga le lei. I le ngata tōng universite, a tau whainga fo i lei i whainga sani i mālo. Mo le wha lei o tatou si o manga, ia ma tatou i le ele. For like titia le la pisi ma me vo le harmful tono le environment. Sa le lava. Oh yeah. Well, thank you for fasoa Lawa Fionga. Perhaps do you have anything else you would like to explain or few words to close off our end, Lawa Fionga? Okay, thank you very much. Yeah, after Lawa Masha. Yeah, fa mahalo tu tatou o whainga alwenga, telenga alwenga o whaini tau sanga i pol nei fo i semester. O lo le leila wali poti o lo awe tono o le mahalo, mo whai tatu quarterly report le uma nei, ia o lo le lei uma lava mea oma, le o overspending tatu budget, o le lava tatu overspend within the budget, mo po whai tele tatu tu pese whai mai latau sanga, ia o le whaso soa e whai isi ngā alwenga tono universite, tele me e fia whai, o le whai tatu offense le le avo, i whai i, ia o tatu storage, tele lava le ia le fai songi aku le fonga il fanau la fanau onga o le fi fakti le la to fa le fo ile le la to ile il container le fa la to printing the nusa printing container la fakti le fa le na ia ma ile le yo ma il fanau fo ile fa se ma ia ile ngata fa la to printing and fa mai fa nga computers la i ton o fa la le ia tele ai i resources e mawhain whaonga al whanau wa le ai loa e to tele al whanau e le o iengi lato computers e pese i la mai like tonu universite ia la e maua sa swani fo le le computers i mes ese la to universite ia le la whapopo i ma computers i le whaonga i le Nusa Association ia la kufali le la whakti le ia mea umale whaale a tilpel tato au nang ai fa malo atu ia tausia ia whanau a o malesa telele tamu whai ma sonsonga i mea aonga ia a tonu la whaamnuinga i le whaunei i whailonga ia la mo nei o wa mo for prices o tamaiti fo ile le lacto mo e lacto scorsipi mo ia tausanga la sau o e lava i le tele la maka ia a tonu mo scorsipi o i New Zealand po fiti ia fa pe foi ma Australia ai fa pe ele legal maka pe ese foi ia uma foi le o topics la po na wenga la ma na o ya ongai
ilo no winga la ia o la taula na mo sko si pi no fai to tatu university ia ai fo ai tarsia i leia su enga alfa nau ina ia mo o sko si pi fa nau ia mo se songi fo i matua mala tunu malo le faso fa ftaila o fioga ia mo le fa pulaina fo ia mata o puiti fo i tonu tatu university le nasa mo o e fa fonga mai fo i le tamo fainga la university le taimine o lo ia i lava ni si o ngalwenga lo o tamo fai fa le a wale atina aina ma le fa fai le no le a ola o oina o fa na wa o ngai tonu le university ele ngata ile ia na fo o to fa longo mai o fa manuia ina fo inisi fo yo o whaia onga si nia i te tono le laumo nei wa lewa fo e na tautua i le tamo whainga o le atina aina o polo kalame a wālawa lea o tauina fo e a tauina fo e o e o lo fia who would like to progress in the future and to take a further degree other than what they have been qualified with. Also, it's a great opportunity to welcome the public to come take a course in the development studies, especially lalo le whaamalmalunga a le awhiunga ya Maleifua and all the professors of the Center for Samoan Studies. Please do come take this opportunity and get to explore it in their field. Also, our graduation for the end of the year is yet to come until our examination results have been finalized. And also, we're hoping for the best that, in all that are remaining for this year, fatasi maile ali ile tama whainga foi ale university awa foi ile tautua mo oe la tunu pelo Samoa ale ngata ilea o tatu tangata taitotasi. Ia manuia te lela wasa la wawhionga whaftaile o fio mai i o le tatalo lava ia wha manuele li I lau soifua e tautua I mo I tātou taitotasi. Anyways, we'll go back to a break and we'll be back once again. Whawhetai. That I do miss about Samoa is just the love. There's an incredible sense of unity and family. And if it's all right, we just want to sing a song that reminds us of home. Say Oriana, say esa salamai, etino for my maunga, ma efa amaliu liwai, tau forward in matamba, etau ayola to say. Se ile Oriana, lo se Oriana,
say Oriana. Lo say Oriana. Maleifua Mai Talando ai tama Ia fia fio e fanga Sui la fefiloi Sei tu fa sa bali bali le masina Ma pepe sei le Oriana Lo sei Oriana E sono solo in banda E le tu butele I town fele fele Lo sei solo in banda e le tubutele down fele fele tubua e baiana bua ua matala oleva matua sa te wai o Samoana Lo sei Please give it up for our cousin, Miss Vicky Twalatai. Sound the drums, the party, hit them very loud. Come down and see Samoa, watch them sway about. And it's the Fa'ato party with Tama Samoa. So come on, get ready to see, but do you want some more? Oh, Maleifua Mai Siva, Fa'ato party mai pisa polo, Tino le fan ila ula, Fa'ato mai tauliva. Oh, Maleifua Mai Siva, Fa'ato party mai pisa polo, Tino le fan ila. Who was Samoa? Come on down, sway about, see the now, this is how, see the Maya, Tena Maya, Siva Maya, Siva Samoa Manaya. Zero hair, vibe, I sound off, but all of fucking boss outside my finger on a baby, and over fucking go. Do it, I will game on a low, and rock, and you pull it back, and boss, and Milo, cooking my ilo, so give us a couple of guys up for Apollo. But for a minute, you say, they come and fight, but to say, then I feel my apaka and Loa, Bano, for my kuma, come on, you want to show your leg, and you're the maximum, if I can give out, oh my, on a baby, oh my lord, so we're better face. See the Maya. Tena Maya, Siva Maya, Siva Samoa Manaya, Siva Maya,
tena maia siva siva maia siva samo manaia siva samo siva samo Lue mai siva, patau pati mai mai pisa polo, tino lupa lua ila ura pala lue mai tau liva. Oh, lue mai siva, patau pati mai mai pisa polo, tino lupa lua ila ura pala lue mai tau liva. Come on down, sway you bow, siva now, this is how. Siva Maya, tena Maya, siva siva Maya, siva samo manaya. E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai fa mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa fa mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast fu martasi miliona tangata i tausanga taitasi i sa moa la vaia o fa mai le pipisi le mafua anga o le tele o Maleifua fuasei barus fu malimo pasene o tangata matutua i sa moa ua maua le tino puta ma o le afar faitawa o fai o tangata ma le fu marbanua ngai le ono fu marfata usanga matutua e faingo fio na afia i fa mai le pipisi o le tulanga la matia o le soifua e ono afia ai fa mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mafata tau tango fio o le aba malosi ma le le fa ngai o ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tatou te whaia. E mawhai ona whaititia le awhia ngai wha mai le pepesi pe a tātou filifili te tau. Tu ule te paa, tau mawhaki mea ai pāleni. Whaititia le tau mawhaawa malosi, wha ngai oi le tino i teimi uma. Mawhata ua siaki masani il whare mai. Whaia mo oe, whaia mo lo a inga. Change for life. Alofa lava, malole soifua. Welcome once again to the last phase of our program. This morning, Maleifua Mai November fo, yeah. November fo, ua mātou whātasi fo I mas le tasi fo I o soatau, yeah. Alofa Fritz, malole soifua le November. Yeah, soifua manuia masa. Mana ia lo la e November. Taila. U vai me tayo ne. Pe u to mantu ai le pisinta fo le New Zealand sai so yo Judy Bay.
Ma nei tele fa lo te un golu la house. Ya fa talo fa tu fo ile pa ia man malu se tato tunu. Ya me se fo io pa anga lo fa piona mai mo mai tu mau ala lungo penga te fa langi. Me se pa anga u mali nei la po kala mi ole Maleifua mai. Ya Maleifua mai fa nunga le ni tayau. Ya le fo ua mo fo 7 no ya ma tata noi fo i mali te mai tai nei. Ya lo fai mafunga tato po kala mi ni tayau. Wai me ni tayau ma sa sen mana yo lu tata no ngamali. Sunga le pusit. Sa le lava mana yo fo ile fa so le afionga ile I ya pokalami lo fa peona tama fai ile le university nei ai lenga tele esele matango fiol fa alonga tu fa manua ino tato fai a unga senior o esa fa peona a matalia ina le pokalami le I tu le vainga le Center for Samoan Studies ese fo ile mata ina le la o fo tama fainga o le tausango tautuai a wala vale le ola tawina o le developing of programs ese yo mo faina tato o to te lengi si o mawhaina o mai e tau ave. It's a wonderful one. Ia pe o le tūranga lawa le tau whainga hui le ina ia alua rinunga mati na e tato university. Sa le rei lava. O tau whainga o malawa nei. Wha le fo I whaalulungu me le lua pokalami ni taya. Ia o whamani e fo inisi o tato whaia o I pokalami o le... I awards, ia. O le pui o le sisi o manga. Ia, sa le rei lava. Ma lo lava le vaenga o le Oloa Manu Center, as well as le na whiunga ia alo, Celia Pausisi, o le Dean, o le Faculty of Education, ma lo lava le sa ili manuia, ma lo fo ile tau mawhai ina ia ati na ina ia tūlanga se awa fo ile pui o tato sio manga a o a whaina ile tele o taimi. But yes, these are wonderful events that are happening. Paufo ia ole vai aso na mawai atu nei sa whapeona whaatau fashion show as part also o le renewable energy e po sawa. Yep. Matango fia ia. Yes, very true. O sa la sa whai fuili o le memo le fashion show. O le mela le sa whai elvainga ia le sa whainga o onga. I lalo le lakpo tala mi pokalami fo ilia o le food and textile. Sa le lava. Ia la sa whaonga la tomo mo le to tala fwa I fuile le o le te whangaina. Le la imo plastics o mena so le matango fi. Yes, very true. Mata tulunga le live nisi fo I o wosa fa burn awe te le au le ma le matango fi o le tu whatasinga o la e ai mai se fo I o le au model sa fa peona lato la e ina ia o fui le aso. E se fo ile mana yo le the knowledge of fixing things. It's very beautiful. Ia e le ala vai faima pe o le nganga o napokala. O le lafo e lapis. A le lo yai me faonga ye. Ia sila foi la masale ile nave. Ia pe o le sao le ale university. Il vai aso le sisi o manga. Continue sisi o le pui o sisi o manga. Sa le lava. Ia se le matango fi ia. Am ia foi ni yalom fana. Wa fo ile tani ni le ngau sio ni me. Te faonga ile me. Ia wa tele o av ai le na fiafi. Ia o le tūlanga foi le o whanga si mai le I le momono o le whangui po le whangpia ia o le apai o le whangvai ia le o le tōteleana le umangi o whangvai kia umangi o whangvai kia ia ale vai le o ngā o kasi maanga I o lai ia foi ia nai foi le outstanding foi le tamu fai ngā whai a o ngā salangolango so foi ia wha mo ai le loto ia tia ai e mawhai mamia uma ia wha malo atu le vaenga le Faculty of Education for this very successful event. It's a wonderful one and I thank God for the many talents have been blessed upon you all. Le ngata I lea ia o le tata whaalongo atu I le tusi le whape tau au atu le vaenga le palimene pe ona saunoa ia le sunga le awhionga I le pule sili I le au I le tamawhai leo le matu umai o sina o seseleni ina iatia ia me tau o solar panels. Solar panels, so it's like saving energy rather than whaonga o le kiso le whape ona produce ai le power le taimine ia e whaonga ia le seleni e ngausia ia le solar panel per se malusi whaonga le malusi whale lapo in new energy. So ole te talo sia ia ai tau lea wha moe e le ngata I le e mawhai ona vea ma se awala
fesoasoani le tatou sio manga. Ia alenga tele ia whaititi fo ia isi fo yo expenses I pili ele tise le university ni. Yes, very true. Ia pe o tūlanga nana te whaarongo mai fo ni tae au. Ia ta moni le tūlanga le. Ai a whaila o le sa uni le pusile avetus. A o le fo la sa fola le mista tina ta mai ta sa whai ma fonga au tu o le la una amil pore. Ile children fai. O mai. E mo fo ile milion na investe. A sa ura milion area ko karia mai ma 10 milion. Ah. O par fa mo. Tele me fai uma ka ko sola peno sia. Se fe ka ko se ringi le tu pe. Ia wa pe on ta fai o ile auto. Oh. O vai tau fo nei se to pisi. E fai o pi o ngar venga fa uma tato university. Ah, ia wa pe o le vai termine o uma sui. Le la fai mo ngar venga fa o fui. Fa fo le me mo le. Ah. Ia to ia me lista usa. Ia ora wa mau tu fo ia va nga mo le. Ah. La o ino alon fa na. Sa le lava ia matua ia le o tu ai pele mato a tiu te fai o le taulongolongo atu ia te o tau tai toa tasi le pili a ongalo walo ia ele o se ele o ia mato nei o tau paia mo tau mamalo ai wana o sina wha manatu o lo te tala le avanoa le vai ale mato vaenga le NUS Finance e te sumai tato whiutangai ia ma I have this sorted while there is enough time. Ia sila fia foi ta mama tina fa pel fa na ele mafai ona release o to a suenga fai u se vanga na o tongi ina pilia unga ne te foi we manatu e te alu e te fa u le tau sanga nei le fa unga le foundation malati vet fa mole ele mafai foi ona e fa u se vanga na u kilia o mai me tau se leni ia lo fa pe ona no tia hele le alo te tono le university nei ia ai ona sina fa manat also le si tu o le vainga tau scholarship ua tele lava matua i o ta tele foi fa na tu vilvili atu o atu e si fa fia atu ia te mato e ta ua lava le susu mai o le matua mai sa malo walo ia au mai le ID a mai le risiti na whapena tongi na ile pilia o nga ia ma ia avatu ina atu le leta le mafuena maula lo letter of offer o lo whapeo na whaalawilo atu wai o oe ua whamanuia ina i le whapela o bank account ia a iai uma ia vaenga o lo manaumia ia o le wawe fo ile na process whaamali atu pe a iei se taimi tau te vili atu wai pe manaumia se feso soani ai le o mawhauna tu ina mai se tali mautu ona o e se fo ia le matou vaenga e se fo ile whiangai o i matou malealo po lo walo e se fo ile matou whiangai e fo i ma matou sponsorships po e o lo whapeo na fesoasoani mai ai iai lava se me fia mautino ai susu mai tatou tala noa ia ma tatou whaasoa ia tūlanga. Ma nei a tere tūlanga re. Ia ua pei o leo te whanonga kai lau forsanga lau sunga le tamaita. Ia o le tūlanga lea e le whaina awe lau result pa le ese pa le tongir bit. On sa oira to ina voi. No money. No singa sa. No pity, no whahau. Te whanonga lau peo tala lava a tapu Joe Skips. Ia, alea se tupe hinua, ia, no singa song. Oh, wow, but yes, oni nei, ia, oni nei whamanatu iti nā mo i tātou i le ni fo i vai aso. Ia ai, o so le, ngā solo lava ia le suenga le whanau, ia le vai aso muli le ne, ia, on sat to titi lava mai a fo le ne kuata ia to te fai mai ale ne vai asa ia Fritz ia wa ole si vai o lo uma o si vai ngana uma suenga le verso le teni o si fa to a mata o si le o uma fo a ole si la tami le uma suenga a fami ko e pau ngia verso lo suenga ki nganga uma le verso le are sa ua sa le lava ia te to na ma tu fa na si a mo o le no tu la le so sani le matua o walu ne nei tau sanga atoa io fa ngase wata penanga o tau ia o onga ma me ia aver ni temi a mai alo ia o temi le te sosoni i nei matua fo i le nei vai tau ia wa mo ila fo verso ne o le fa so nga nei fa na wa nga light ia sa le ia fa tasia nei primary school ia nei korisi ia o vai tau nei o tau on ma fo sa le lava ia o le temi fo le o te fo ia
was tele lava tamete aonga wa au sa ili sort of last minute o isi fo I o tau soso atu ale tatalo lungo le tatalo se o atu lava le asole o le suenga ia ai wi ia on site tam fight to titi lava tau fa mo to titi fo fa you know to titi umale ia suenga fai ia fully fo la ia you know be free and do whatever you want to do so far. Ia le ngata ia. Pai ni ngalo le fesosoani matua lo fa peona taptapua e mai te tonu I tatou ainga. Ia o le sina tatou atalo fa tatou pokalami. Ia nei matua tau si fo yo lo fa pe ona taptapua I mai mauta malawa. Ia lo fai lava nei pokalami ma latou pa ngai le aso mane aso. Ia mi se fo yo le no fo talo taptapua ia fo I fai fa ma Tiutia se tātou tunu o lo whenga iei. Ia wala fo ini ai o watau singa o ainga I o nuu mai kare sia. Lele lava. Ia amu ia lava se ainga o lo whapere se matua tau si ioi o le whaalongo ngasiri le na o le iei se si e whamatua iei. Ia le ngata le e whai matai ta iuri te tono ainga ma te tono e kare sia. Au le si fo I mea lo whapeona ta pina pina tua I le tatou universite Fritz o le awhaita o le mele. The BC Awards. BC Awards. Yes, a Vice Chancellor's Award le whapeona whai le asotolo te sema po sao leo. Mana ia. Yep. O le tūlanga nā rena u whaalonga mai nei le whiunga le Pulsiti. Tu sau I e whai e mo whainonga tau alo fo I e mo le tātou ntanga renga nei. Si o tātou lau mua nei papa I ngala ngala. Ia a whai lava sa le leila tau tua. Ia. Au alau whainonga. Ia au au teiroa. O e ia le la mo wa whainonga o le presenta la leilunga tātou TV. Tu ia la ia rafa. Ia, o so atuaila ia lea ma wa au whaatulanga presentata TV. So atuaila ia lea ma Darren. Ia, o iPhone. E ua o matu le si vainga stine sa anita. O le tangata muli ala ua ia wa. O te vanga. Sa le lava. Aua e sa wa te vanga. O te vanga. Te rin sa tala noa ili. Tulanga fo ile so fo maraloina. Awa fo ila lai mun fala. Oh, te vanga, if you are seeing this, please, it is not of anything from me. Oh, wow. Awa e mauti noa lava. E tipu lota ea, ili sa te vanga. Ai, okay. Ia safo, me leanga le. Tanga tai fe timu so. Oh, wow. But nevertheless, yeah, talo falava, yeah, talo foto fatalo fatu ye tato au whainga luenga, yeah, everyone who are just got in from work today, yeah, talo falava malole soifua, yeah, wa matalia foi le ne yaso, yeah, tato fa malusi mon site, ne leva foi no tuli la solua, yeah, mai a foi. Yeah, Fritz. Ta fatalo foi le malul pupuinga. Yes. Na security. Wala to yo e masa tangata e te whainga ina. Tangata e pule leo matpo. Sale le lava. Tu sala e olo i leo. Ya pule sa lo tula to le whainga tato pupuinga tato lau mone. A o pola. Pule mai la fia. Tau sulu. Moi rola ifto ala meloni. Tu le sisi. Ai, o tamba ia no le malu pupuinga o le tsenga le fengta. Sale le lava. Wala vale pupuia fo io metotino sia tato lau mone. Ia male vainga le au tau whanua. Male tato au kilingi. Ia au kilingi. Yeah. Ia o la to ngā runga pito sili en tau. Yes. Au a whaapea ni ai mamā tato utoa. Ia o tato whare le tāua si tulau. Ia o me pito sili au na tāua. Ave tato rangolango ina si nei vainga. Ia atu wari si tu. Wa tato a ia moto nei tato universite le au whinga runga. Ngā runga umane. Tato ngā runga whaifatas. Sale le lava. Ai la tu le cha la pisi. Mole. Tango la pisi le tato pini tau ai ma. Tau silo tato si o mang fa ma tato la mo. Sale le lava. E te to mana te fo inga luenga fa pe e mana tu fa tau va ai le te nisi. Sa o le. E ni fa pe e le tau o lo. No, yeah, it's just taking care of assets and stuff. But ele tailo ele tangata la le nau ta ingo le tangata le whenga luenga ia le leilinga luenga le mo lo tangata. E tu e ailo sau e ailo mawhawhau ia le se tasi whaet whatatana ngā Maleifua ia so alo. Any job is a job. Whatever standard you have or whatever feeling, any job is a job. So, you know,
to mai e manatu, just appreciate whatever job o mawhaiona o mawhaiona e maua, because in mostly me these days, aele mana o ele ngaluenga le te mana oi, e te le te tai oi pe aele te mawhai to just accept it, but it's a life lesson for many, ia aele tu aele te mawhai atiri e toi sa ili ngaluenga mo le lumana i manuia. Ha ole le, ia amisi lava o le whautuanga na ialo whanau. O arista mi, lau atongi lapis, mi si whaisinga ruenga kini. Si whaisinga ruenga rawainga i whainga ruenga i ka. O le ala so whini ngalo pia whapia o ruta mapo, o rutinare. E toi e whainga ruenga i ona whamaina lapisi. I le suenga o se tupe e te aonga. Sali le lava. Yo fola o e tuu se e vai o le tangata le kini le ia o singa ruenga tau whai misi alofa. Sali le Ta lava. tau e whapena o le sa mo e whai nunga le whatwhata ia mani loto alofa. Sali le lava. Oh wow, ia o nisina o motunga awhawhoi ua. Tau ia ili nei po kalame ia le ono se si awala ia na se awala e watu whawhautuanga. Ia o se ala foi ma whaiona whesosoani foi le atina e ina olo le whanau aonga o tupulanga talavo ia mai o loo whai fo whaiane i le nei, i le nei vai tau o tatou whengai ma le te leo suinga o le nei lalolangi. Ia, Fritz, pe iei se si me te whisaunua ele i wha mai aina le tapo kalame. Malo, masya. O te loa o le ua ta saungi atu e whamai ata po kalamili i le tai au. Ai, te mantu e roto. O nei le family service a soalo. Yeah, very rich. O le whera esta pena tatu laumoni, tatu te au waifu i le family service o le fionga ia soalo. Ia o stasi fo iu, poutu toa fo iu tatu laumoni. Ia misi fo nei po kalami. Sa whai ala utala il po kalami fo in mai po kalami muri am so ya fo te fa mtala fo iteva o po kalami muri ana matan dong so ni fa mtala so alo tala na ko kai la mane matpo ya ole o se tanga ta nga magi e pe ole tulanga na ye o fo pe alu to lu lu ngani ya o ia la vai fa ata o lu po kalami fa Ia o le misia le uso. Misia foi le foi tamali i o tatou laumoni. O no winga mali e manga mali. Ai no pau lava o le tūlanga o iai, o le walau lava le atua. Ia le isi se tū mate. Ia o le mea lea. Ia toi avato e foi whamaisenga i le ainga. Ia misia o le whatua ma le nufalo. Ia misia foi o le ainga. Tauna ia wha me se pere nganga o le atua i to e sea fo i se pele mamai ai mi se fo le tamali i longa fo lan tau tu e tono le universite e pe o sa u le to e tala tu masa se whawhitai lava whawhitai soalo whawhitai lava Fritz ia e mana tua pēa i le nganga ia le awhionga ia soalo e le fo i sa pele foi le nei foi universite i lona tautua ia tau sanga i tele ia o se tangata e se leanga mali te ala mai le tai au te sau e pola lava se pressure i lo mawhawhau a tasi lava le tala mali e whaatai o le aso ia walava matutona mai aso walo ai o le amisia lava e le whangaloina pe o ia malona ngaluenga foi whapela na sao i le atina ina foi o le tato universite nei ia mau foi pe ona sau noa ia Fritz ia mau e le tina ia ma le whanau whapela e ngā toa ia le mawhanawhana sili mai le ali o le au mai ai le mawhanawhana sili ia o taimi ia o tatou whianga iai ma whaingata o le to e se o se ua pele i le anganga ai i lea ia o tatou taunu mai le whaiunga le tatou apolo kalame le ni tae au na o tuina atu ia o tau i luma ia o tau paia ma o tau mamalu ia o ngaluenga whai a le universite o ni whaamanatu foi o whaasesilanga a wālava mea o loo whapeona tutupu i le laumua ne ia e whai maala tatou te nofo a mālamalama ia whapeona tatou whaasoe pe a iaise mea o loo mana o mea le whesoasoani ia a iaise
upu foi ua sasi pe lape I le matautua I le ni tai au ia lofa lafo inu ule aina ai ia lilingi mai pia mai ia manu whaifu mai langi le whaamanianga sili le lile tama ina ia manuia o tātou ngā luenga whai I le ni tiute whawhitai lawa foi o tātou ainga mawo ia tunu mamao whape I o tātou ainga o lo mau mai le nei polo kalame whawhitai lo o tau whaasoa mai ma lo o tau awai mai ia ua mawhai foi o na tui nā tuai le tautua lau pokalame le nei tai au ia e manu te le ina le nei aso tō whaia soifua. Soifua.